Dobrodošli, dragi gledatelji, ja sam Karlo i danas ću vam pokazati kako napraviti svoju mapu za Map for Minecraft Editor. Sve što nam treba je Minecraft Editor i Maps for Minecraft Editor. A možete uzeti Super Toolkit, format CPE i Block Launcher, pa ćete imati neke modove pa ćete moći to staviti i tako dalje. I idemo mi to naći. Minecraft i ovo vidite. Tu su svakakvih mape. No i update. I sad uđete u mapu. Okay. I sada idete na Sambit map. I načne kako će vam se mapa zvati. Ja ću sad napisati test. Onda map description. Ok. Test. Select one. Idete na avanture. I napišete Crazy Gaming, to je kako se zovete na YouTube-u. Crazy Gaming. Apteka. Točka. Znači to je My World ili preživljavanje. A mi preživljavanje, pa screenshot, znači trebate screenshot od preživljavanja i toga. Okej. To su mi istukli. Istukli su me pa... ne. Okej. Onda samo izađete. I uslikate. Sad kako to uslikati? Otkuda ja znam? Što mene pitate, trebamo na too many items. First, Super Toolkit. Znači samo bez veze propust. Eto. Što bude, bude. Ništa. Onda nemojte staviti sliku samo. Samo nemojte staviti sliku i to vam je to. Preživljavanje. I Sambit. Eto vam. Evo ne maps. Avanture. I
надат се. Search maps. Даймо. Регулирование. Search. Kako nema te mape? Pa stavio sam je. Ok, nadam se da će vaša biti mapa na toj aplikaciji. A ja ne. Ja se ne nadam jer moja kuća prelijepa. To bilo to od epizode. I ne zaboravite, ja sam Crazy Gaming. Ćao.